February ni som panga sang ni som ni panga in rin ni ania bazar thlir tu te chibai ule Indian Prime Minister Narendra Modi chuan US zinin US President Donald Trump nen White House an in koma heta hian ram hroi tu pahnih te hian ram pahnih inkara inrem na le thodun na tur thil hrang an soiduna India rama cheng kan ne wangin kan pu ber Modi ale Trump te inkom na chungchang hi kan ta na poimo lutuk tata chu wangin voin chu in bi chiang don te ang Modi le Trump te hi moi the ang berin an in faktona mi pui hria ta ram pahnih inkara in ngei lo na mek thil hrang chu an soilang du mi lova tunhaya India in US thil siama chi alak tam ema wangin India thil siama US po in chi alawe don ti US President Donald Trump hian a puanga hemi chungchang po hi ram pahnih hruai tu te in biak na hian soilan ani lova White House in biak na hian hruai tu pahnih te hian ram pahnih ten tho ho na thazok an nei theina na ro man nan siam thu an puang zok ani Trump chuan Prime Minister Modi nen hian hun rei tak kan in hriat thiam lo na thil hranga in biak na nei kan rem ti ani atia ram pahnih te tho dun na tur hi sum don na lam chau ani lova wansang jin na thleng in rom han na an nei ani Modi le Trump hi mi pui ro rel na democracy rama kalphung thak si lova mi mal ro rel na kalpui mek tu ni in mitam tak chuan an soya an pahnih hian ni kuma in thlan puya hne na changtu an ni ve boka Trump hian Modi hi roi tu ro pui ti in afaka Modi hian Trump hi thian tha ti in na soi ve bok thu soi tiam hing thang Modi hian Trump aw hla Make America Great Again maga ti chu thiam taka mangin US in Make America Great Again atia keini po in Make India Great Again miga kan ti ve mek ani America le Indian thodun chuan maga le miga la kopin mega ti alo nianga thodun na ro pui mega partnership hausakna le muingil na ani don ani atia President Trump ka ngai san na le ama changa ka zir chu aramada ma sabera aram ta na thatur chu thildang zong aya angai poimo na hi ani ang che hian ang kim chunga India ram hi ka da ani atia US chu chal del mi si lovin India da san thu thiam takin na soyani Trump policy wangin khowel ram sang anin sing sameka abik takin an ram then om Mexico le Canada te chu anin sing sana sale zuala Mexico chuan US nena anin rina an ram chim lama National Security Guard sipaya da thara Canada po in ru hlo tol routine le swal rongbol thin te veng turin Joint Task Force andin to a India po in traman sum le pa ram sang shreka tum na konga amalak na ator tur serangin Modi hian US lo in President Trump hi muta ni in na soi thei ome Modi le Trump te hi midang tel lova in khar khipin anin bia hemi nu hian an pani hian press meet te an ma chon duna heta hian sum don na konga te space travel Artificial Intelligence le energy siam chua konga te thodun an tum thu an soita a Modi chuan ram pani inkara in sum don ton na chu tun ma zong aya na sa kalpu an tum thu a soya in sum don ton na konga ale ta na sa mala kan tuma kumsang ni som thuma chuan kan in sum don ton na hi dollar tluk le ding on zanga atlin thei kan be sei atia US sarkar data lan danin tuna hian US le India inkara in sum don ton na len zong hi dollar tluk le ding on za som ni pakwa point panni ani US hian India rama US thil siam dollar tluk le ding on somli panga chuang man athon lut meka India hian US a dollar tluk le ding on somriat pasari chuang man athon lut reng thunga Trump chuan India in US thil thon luwa chia sang tak ala ka wangin India rama US sum don na lian theilo ti chu a thupu ania Prime Minister Modi hian India in US thil siama tarif alak mek ti hniama tum thu a soya India chia lak sang lutuk hi kan boina lian berani atia chuti lai chuan tuna hian US le India in kar hi ang helai berani karing ati thung Trump chuan Prime Minister Modi nen chuan energy chungchanga po in rem nan nei ti soin US chu India hna oil le gas supply tu lian berani le thuai don ani ati bok US President Trump chuan China in sum don na thil sang manga khowela ro rela tumna Belt and Road Initiative a kalpui mek chu soilang si lovin avei hle ti alan tira khowel chanchina sum don na kong pui ro pui ber siam turin kan in rema he sum don na kong pui hi US atanga intranin India rama tanga Israel le Italy te achunanga kan thopui te chu longmang te
rail mangtele tui finriat hnuaya cable tamtak mangte in thun zom aniang atia kumsang ni somni pathum September tha India Middle East Europe Economic Corridor atana ro manna US ina chhop chu chu asoi chan ni ina langa he trade corridor hi United Arab Emirates Saudi Arabia Israel le Greece ramte thunjom tu ani dona akal kong aram tam tak apal tlang ngai dona he corridor atana malang na hi Israel in Gaza beina wangin mason na am theiri lauthung ani Modi le Trump te in biak na langsar tak chu firfiak beina kong malak na chungchang ani a Trump hian Pakistan mi Chicago khopui sumdong hausatan hor rana Denmark News Agency pakhar laka firfiak a chet na tura thatho tu kumsom pali chung lung intang tura US sarkar lai pui kot in kumsang ni som pathuma chung thu alo rel to chu India sarkar hena hlan na phal to a rana hi India hian kumsang ni pariat Mumbai khopui beina mi za som sari panga an thina khan mo phurtu ni in an ria achung thu hi relan duwa India ko ta chung thu relani vai chuan rana hi thiturati ani nge yarin oma US Supreme Court point India sarkar ne na hlan tuma malang na hi adang to lova tramana phal sak to box ya wangin rana hi India sarkar kuta pe kani nge yarin om Modi point Trump ne na news conference an na ya hian Rana chungchang hi India ram ko ta aphu tok hremna petura relani nge yang ti soin firfiak te dona ko India chu US nen chak takin kan thok don ani atia Trump po in tun ma zong ayana sa in firfiak chet na khovel hun sang sanga boina thlen tu de dona ko US le India chu kan thok ho dona US in India ne na ral thoma hral po dollar tu le ding on tam takati punani ang atibok Modi le Trump ten in rem nan zia hi compact antia Chuchu catalyzing opportunities for military partnership, accelerated commerce and technology for the 21st century tinania. Hemi chunga hian sipai le ral thuam konga thoho nate investment, trade, energy, innovation le thil dang manga thoho na atela. Chiang deuh zokin in soi le don te ang. Ral thuam le event himna konga thodun na konga bik hian India le US te hian. US India Major Defense Partnership ti in kumin chungin thodun na thuthung lian tak an ziak dona heta hian India ram ven himna konga malang na US chu na sazoka in rolin USian Javelin anti-tank missile le Striker armored fighting vehicle te le tir dona tuipui ram ri ven na tur thona tha P8I maritime surveillance aircraft paruk chu India hian alei bokang ral tu man ro sang sang le spare part ba ka thiam na chawlu konga India in US man tangkai theinan International Traffic in Arms Regulation itar chu en non tumania ral tu min le konga in riat thiam na zaw zo ka om theinan Reciprocal Defense Procurement RDP agreement chu soi ho ani bokang wansang lama mason na konga te tunlai indona tangkai air defense Missile le tuin hnuailama man chi ral thuam po India hian US atangin tamzo ka le thei thuai dona US chon India hena hian 5th generation jet fighter le tir don thu hi khover hriata apuang to ani tuin hnuai ral thuam lama po US hian India hi du sak thar le a underwater domain awareness UDA thiam na lama po India hi US in ral thuam poimo big siam konga in rem na nei puiram masaber ani ta ni sumdon na konga po soito angin rampan hi suai tu te hian mission 500 ti thupuya nein kumsang ni somthuma chuan rampan hi inkara in sumdon ton na hi dollar tu la ding on zanga hu tlinti ran tuma India mithiam sang thum rolten USA na sang an chel theina tu ruam manna an siamani tunlai thiam na lama thodun na turin trust anti mai transforming the relationship utilizing strategic technology in remna an siama hemi huanga hian sarkar le zirna inteba ka private company te thohona turte da telania kumin kumtop mayan US India AI roadmap po duan filman antuma India ram dam doi siam tu company lian ten US sa sumdonan kalpui theina tur ro mannate leilung hausak na hai chuana konga thohona turte po atelani oil le gas sumdon na hi tunlai khower ram lian te aruka anin do na pui takania Modi le Trump te hian India US Energy Security Partnership chu vannuna hetle chakzo ka kalpuan in tiama India chu International Energy Agency IEA full member ani theina ni US chon mala ka tumboka India US 123 civil nuclear agreement nuaya US chon India rama nuclear reactor siam na thok bok don ani
zirna le thiamna sanglama thohona turpo duana ni a US a hian India mi zirlai noi thumvel omin heng ho hian US a hian kumtin dollar tuk le ding on riat vel an tho a chutiang ani wangchuan US tan India ram zirlai te hibiak chet chi an ni lova India ram atanga US a zirlai tamzo kan kal theina US chu in hongzau hle ani US le India te hian Pakistan in firfiak dona konga ma la thatok lo chu an dem thu an soya Mumbai le Pathankot beina mo phur tu zon chu konga Pakistan chu chakzo ka ma la turin an phut thu an soya Trump hian rana po India sarkar ne na hlana rem ti thu apuang kan ti to kha firfiak dona konga India US Japan le Australia te tho ho na Quad Alliance a India chu role lian jok play tir tumin Trump sarkar chuan ma la meka Indian Ocean Strategic Venture po omzeneya kalpui tumani thu puana ni a Mark Zuckerberg company Meta chu India ramin internet chakzo ka nei theinan undersea cable project kilometer singa zeta thui thok tura puan chian ani bok voin chu kan thu khelin azir dewa lo thei lovin English kan mang tam ta dewa ngai thatu ten min hriat thiam kan be sei bazari lo thira wangin kan lo me